Ovako, nas dvojica pokušavamo sad da se popenjemo na vrh ove planine i idemo gore do petle. Mislim da možda ga zoomiraš, ono. Pokušaj kamerom da ga uhvatiš. Do petla koji je visok 9 metara i taj peto je simbol grada Mušjena. Naš plan je da se popenjemo ovim potokom ovim potokom gore nekako do vrha, vidjet ćemo. Preći ćemo tamo pa ćemo vidjeti kako će to da izgleda. Naravno, potrudit ćemo se da ne poginemo. Ako poginemo... Otići ćemo u Valhalu. Idemo pravu Valhalu, tamo gdje idu pravi vikinzi. Evo, mi smo se popeli dotle. A put je bio, trebao se završiti tu negde. Poprilično bedno, Zorane, poprilično bedno. Jeg heter Anne-Britt Ravnå. Jeg er kunstner og har billedkunst i kulturskolen. Og så fikk jeg oppdraget å reise til vår vennskapsby i Serbia som heter Gornje Milanos for å finne kunstnere som vi kunne fortsette kultursamarbeidet med Mosjøen. Og så, via veier, så fant jeg Zoran, som er billedkunstner, filmer og rockesanger. Og gjennom Jim så fikk vi muligheten å invitere han, hans kone Vanja som tolk, og Zoran valgte da Ivan. Tvoje usne da ispije
Anne-Britt. Je bonheurskoppel. Znači ovdje sve kako treba. Aloha! How are you? Did you like my bike? Bike? Yeah. My bicycle! I don't know where is your bicycle. Outside! Not outside. Yes! I don't think so. I want to ride my bicycle. I want to ride